Pemirsa Dinas Pertanian dan Pangan Dispertan Kabupaten Badung lantur nyiagayang klinik kesehatan hewan ring warsa kali tali tigang likur puniki. Program inucap ketureksain dahat membuat majeng kramo sane medue pasu. Kadispertan Badung Wayan Wijana Mausang paiketandane sampun nyiagayang kali diri dokter hewan sane kuantu mahasiswa saking Fakultas Kedokteran Hewan UNUD. Pelayanan kesehatan hewan mangupura vet care magenah ring silitunggil ruangan kantor dinas Irike. Manut Dane mangupura vet care kesangre becik oleh Krama Badung. Indika inucap kacinayang saking wilangan pengrauh krama inggih punika kalih kantos tigang diri nyabran rahina sane makta asu utamanyane untuk molihang layanan vaksinasi rabies miwah tambel. Dispertan Badung mungkah pikayunan untuk ngarianin klinik hewan puniki sangkaning akeh kramo sanirau ke kantor Dane tur ngaptiang wenten pelayanan kesehatan hewan. Mangupura vet care maut saha ngicenin ayahan kesehatan hewan pini becik majang kramo wiadin sanirau saking angga ASN. Katanya nih ayahan sane kaican majang kramo wantah ngenenin konsultasi kesehatan hewan vaksinasi tur tetamban. Ringgalah pungkuran pet prade wenten anggaran pai ketandani pacang ngejangkepin ring sajroning piranti miwah obat sane kabuatang mangde sideng ngicen ayahan nyaihin sareng klinik hewan. Parwate Bali Pos Nguningayang.